bamwe bahaza iki utise bahaze gute bigenze gute nuko twinjiye rero. Anita Pendo MC ibihe byose, umunyamakuru, umumama, umunyabigwi, nawe no muri legend muri industry turamuzi twese. Bamumenye ryari no guhera kera muri za 2007 yarakoraga MC nabyina byose yarabikoraga. Byagenze gute? Mama Sava twese tuzi muri Papa Sava, ndabizi neza ko mvuze kumva muzi kundusha, ndavuze Mama Sava muri iyi sinema nyarwanda arayoboye, ndetse ntibatinya kuvuga ko muri iyi generation yacu nta wamuhiga. Dukoye intari ingore, dore Mama Nick ndetse n'abandi babikoze kera muri sinema nyarwanda, abo ngabo ntitubugaruka. Ubu twaje kwivugira kuri Anita Pendo na Mama Sava, aha bateguye umukino w'iteramakofe. Genda gake byumve neza, ni umukino w'iteramakofe. Byagenze gute? Ni umukino w'iteramakofe. Iteramakofe ni igipfunsi ku kindi, igipfunsi. Ukibaza abagore bize karate ryari? Abagore nta karate, ahubwo nibyo bagomba kwikorera. Byagenze gute? Ntabwo uri kubyumva neza, nanjye sinabyumvise neza bwa mbere. Ibi ndakubwiye ati tugije kuvuga ku mukino w'iteramakofe wa Anita Pendo na Mama Sava. Ibisi babikuye hehe? Genda gake. Izi ni zangume wakubita muri Nyamivumbi. Muri Nyamivumbi urabivuze. Ese mu nda haremewe? Reka da, genda gake. None se ubwo kubyara byagenda gute? Ndabivuze, sorry. Uti se baramutse barakubaze indodo ubwo zavamo. Ni ibi ngibi naje kubabwira kuri ubu ngubu. Anita Pendo na Mama Sava no mu rwano w'iteramakofe. MIE Empire yanditse ati umunyamakuru akaba na MC Anita Pendo agiye guhangana na Mama Sava uzwi muri sinema nyarwanda mu mukino w'iteramakofe. Iyo ni MIE Empire byanditse. Ndabivuze. Anita Pendo na Mama Sava bavuze ko bamaze igihe bitegura uyu mukino, ndetse ko imyiteguro yabigeze kure ku buryo bwizewe neza ko bazaduha show yizewe neza. Iyi ni show mu zindi. Anita Pendo ati ko nubwo ari ubwa mbere ngiye kubikinaho uyu mukino w'iteramakofe, afite icyizere 100% y'uko azitwara neza bihagije. Uyu mukino se ngo uzabera hehe? Uzaba ryari? Kwinjira se bizasaba iki? Tega amatwi wumve. Uyu mukino uzabera muri Petit Stade kwa 5 Nyakanga 2026. Ndabizi Kinyarwanda cyarabagoye hanjye. Ubwo ne 5 z'ukwa 7 2026. Abifuza kwitabira bazishyura 2,000, 10,000 cyangwa 20,000 bitewe n'icyiciro bazabahisemo kwicaramo. Ibi biteye ubwoba. Banza umenye ngo uyu mukino uzaba uri seriye cyangwa seriyeze, kuko n'abagore ni seriyeze. Uyu mukino ariko ngende cyari kuyibazaho, genda gake. Ikibazo byinshi, uyu mukino utanawutera umwako. Ya sindi umutera mwako. Byumve neza ko uyu mukino ubu ngubu uteguye 100%. Ubu dutegereje kureba show. Ufitemo 10,000 zawe, ubwo ndavuga tuke zawe, uyu mukino wajya kuwureba. Ufitemo 10 ryawe se, 10 na Jenny zuyishyiramo, genda naho. Eveni zawe nazo zirabigukorera, no kwinjira ukayeba umukino w'iteramakofe n'indi show izabihari, kuko iyi show ntago ari gupfa kuza gutyo gusa. Murabizi tuzatuvuye mu gihe cy'ubwigenge, tutazuvuye mu gihe cyo kurangiza kwibuka abacu bajize jenoside muri 1994. Urakoze cyane, ubyumvise neza. Uyu mukino uzaba nyuma y'ibyo bintu byose. Uyu mukino no kwibohora, uyu mukino no w'amahoro. Urakaza neza.